hayi ngihlale ephumula mina mdala mphili ngilambile ngikhona. bantu kuhamba njani Kodwa isibongo mbani ngilambile ngikhona ngumsimango umzila walandela umbonisa umsimango. kuthiwani kanti ba Hey babazala kunzima lapha, uyazi ukuthi uhulumende wethu sesiphendukele, angikwazi ukuthi siphile njani. Imota zikhona, umsebenzi kawukho, imota zigcwele, uthiwa sipaka imota. Ngiyehluleka nje ukuthi ngingagulelwa isihlobo sami unkosikazi uzithwele, ngimthwele eyi-1 kuphela ngisiya esibhedlela ngiyayithathela imoto, kuthiwa i-red number kayifunile ukuhamba, kodwa yabe ilomthelo, umsebenzi kawukho. so manje bathi liphile ngani mzwa Angikwazi ukuphila ngawo. Uhulumende phela umphile umsebenzi wokuthi ngisebenze, ngoba mina nginje ngikhuma imota le engihamba ngayo, ngingodla umamami, ngiwondlela abanawami engiyabafundisa, bakhayele kimi, ngiyimi ubhuti omkhulu. Ngilabantu abami bakhayele kimi, so sengi-grounded, angisela plan ukuthi ngenze njani. Ukuthi phela ngawo uhulumende uthatha lokhu anginikeze umsebenzi, ngiyambonga kakhulu. Sizwele umnumzana July Moyo okuhulumende lapha isiphathamandla sohlangothi olubona ngamadolobho. Bantu bafuna ukulungisa amadolobho ngoba owindi bathethisa abantu into ezinjalo. Ungamphendula usithini khona ukubona kwakho? Indlela abangayo bangalungisa ngayo, bona bangabe bayaqhatsha ezabo izisebenzi ukuthi zisebenze endaweni zamawindi, hayi ukuthi baqotshe izimota zisizwe ezithethisa abantu. Batrain-ke abantu, baqothele abawindi, bona baqhatshe ezabo izisebenzi ezasebenza abezifuna basebenze ngendlela yabo bona, ezingasoze bathethisa abantu. Noma amawindi bewatrain kube yiyo kwenza, hayi ukuqotsha izimota, ngoba uma uqotsha izimota sithembele khona abantu abaningi abadla kwaphana babazala, hayi simngedwa. Umthelo wathi singubhadalile kodwa ngivungela ukuhamba. So kunceda ngani ukuthi ufake umthelo? Akulancedo ngoba angisakwazi ukuthi ngenze njani, vele ngiphelelwe khonapha. Angikwazi lokuthi ngiye ngaphi, ukuthi ngiye kwelinye i-country engasozizalwane sakhona, umsebenzi kawukho, anamaphepha akhona, ngithembele khonapha ekhaya. Kodwa uhulumende wami umbophe izandla, ngibotshwe izandla ngilapho, ngiyaphila kodwa ngiphile. Manje lizakwenza njani ngakho khonokho, njalo liyakhulumisana yini nohulumende ngakhonokho? Vele uShovambayo uke wakuzama ukuthi akhulumisane lawe laba ngani i-association, bahlulekile vele, hayi bayalo July Moyo. Ngicabanga ukuthi amabhasi lawa uma ngithi ngiyakhangela, hayi kusho ukuthi kukhona vele omunye umuntu odla ngawo kakhulu, ngoba kunje uyahamba uyisa imoto uthiwa uhambe kuZukho uchove, uphiwe ikho-cash engathengi lutho, yena athatha i-cash afake esikhwameni. So yikho abantu bengafuni ukufaka, abantu baphiwe i-cash, abantu ngabafaka izimota kuhulumende sisebenzi, ngoba the sona ama-spares ikho-cash bawuthetha siyifuni, bebawuthetha ikho-cash $10 i-1,500, yena uhulumende unika $10 nge-big rate yabe yi-84. Kodwa wena uyahamba uyothenga ispares nge-1,500, i-$10 times 2. Pho katheso sezayenzani? Ngoba bathi sicabanga ukuthi-ke bazama ukuthi bakhulume la uhulumende, kungenziwani? Ngingakhuluma la. Kwenziwani manje ukhulumeni nohulumende? Likwenza njani khonokho? Hayi uhulumende vele kafuna ukuzwa, vele kafuna ukuzwa. Izolo vele ku-headline vele ku-newspaper sibone kubhale Khombi is gone for good. Kafuna ukuzwa vele ngento othiwa ikhombi vele, unless ungena wena usithi nguZukho. Kodwa into ebuhlungu ukuthi wena uphiwa ikho cash, kawuphiwa cash. Imoto ayisuthi abantu abafuna ukungena, bayafuna ukungena, but wena uma uphiwa ikho cash, uholisa udrive ikho cash, mina i-rent ngibhadala nge-$US udrive. Umnikazi wemoto uthenga ama-spares ngani, uthenga nge-$US, kodwa uphiwa ikho cash. Yinto esuka isihluphe ukuthi siswele ukuthi senze njani, ngoba thina kuleli lizwe ngazi utoyitoye nje peaceful bakubopha. So singathi khona manje bengikhuluma lomunye ubaba lapha okuthiwa nguBhebhe. UBhebhe uthi khona okwenzakalayo ukuthi nxa ungabanika imali bona bayakhipha lese engxe ubenze 20,000, bakhiphe eyabo wena bakunike 4,000 sokuphelile. Khuluma ngendaba ukuthi bengakunika la beze 20,000 bakunika 4,000. Imali eZukho uyazi imali. Imali eliphiwayo ivela khona. Hayi kanti sengangilasho ukuthi imali ngizo lesikhathi ngacina uyizwa. Uzothiwa banika nye 4,000. Uyiphiwe imali uyayiphiwa, kodwa into ebuhlungu ukuthi imali yakhona kwesikhathi kulezi imoto ade zokuthiwa zezilabo 4 months zingayibhadalanga, yena leyo ikho-cash yakhona kayibuyi ngendlela. Into eluhlupho, kayibuyi ngendlela ekufanele ibuye ngayo.
ngabe kuthiwa ibuya ngendlela abantu ngoba ezimoto ziphumile amakhombi kubona sebenza kulo kwenza ezimoto ziphumile zikhalalisa yini indlela ye-payment abantu ayisuthi abafuni ukulokuza kabala option abantu vele ngoba uhulumende mayese kufakile kodwa uhulumende kababhadale kuhle abantu ababhadala kuhle abantu bazangena abasebenzi but i-payment iyehlupha ngoba manje kukhanya kunothisa amaphoyisa hayi ungathi amaphoyisa ayadla ngoba kunje bawuthathela imoto ngoba kwazi ukuthi imoto leyo uzayikhipha nge$50 plus le mali ezabhadala ibhadale amatikiti lawo uthi wabhadala so mangela $50 imoto iyabola awungiwani vele nje mangifuna ukuhamba sofanele ngivuke ebusuku iphoyisa lingabi khona ngiyelapha ngifuna umamazana angikwazi ngifike ngilale phandle kwegate uze ngilinde ukuthi umamazana aqoqote kubuhlungu elizwe lami lapha enzalela khona enzalwe khona hayi eSouth Africa ngaba ngenze eSouth Africa hayi angisebenzi ngiyafundisa abantu abantwana kodwa uhulumende uthi mina mpake ngalesikole school fees basifuna so uhulumende ngawe uyasibhadala abantwana anikele ukudla ambhadale rent hayi vele nganthathi ngavele nganthathi but uhulumende ngawe uyasenzela iplan but uthi maye sikhiphe emgwaqweni mina ngeke ngabona like eSouth Africa bekhipha amakhomba agugileyo bayenze kanje so bakunike i50,000 deposit deposit ikhombenti endada bethathe bayicrash kalama uhulumende wayengayenzi plan ukuthi kafile akho unroadway amayabhasanga vele awabona uhulumende asika number plate hayi aziye vele ungena kuzokubheka i-number plate eziye zikahulumende azili number plate wona hamba ngela number plate awuzayibona into bayithathe siyabonga sifisele inhlanhla